Nauban YouTube channel thlir tu zong te YMA Durtlang Branch Day voice hriatthiamna chebai kan bu ko cheu zanina kan program host te hi puwan lelro da kholring YMA Durtlang Branch Assistant Secretary le kabula nula mel thatak tuna aron khu hong tu kha kan branch treasurer nula Elizabeth lelrembroti ani YMA Durtlang Branch 10 Branch Day voice hriatthiamna kan thleng thei hi kan lom hle a amai ro chu zanina hian Pathianni zante ani avangin program hranpa in kan hmang thei don lova kan branch day hi afu kan ting afu lo kan ti don ni kumtin Kohhran ina Beihrual kan man hun lai hi ni thina achang chuan in khom ba na han pung khom chang te kan nei thina kumina ero soitong khan chol ni zan alo ni bok nen heti hian TV lam program YouTube lam program kan mang mai don ani ole tuna chuan kan program te Pathian hena min hnan sak turin kan branch financial secretary pu h banal kima hilo so mang u Pathian tu thiang lim Luangchhuak thu fing te bung som pakua sang som pasari mire thei khongai chuan lalpa apuk tir ani a athil ti thatte chu arulang tile thu fing te bung som ni pariat sang som ni pasari na mir thei thil pe tu chuan atla cham lovanga mai mi chin san tu ro chuan an sia na satak adongang Pathian hena lo tong trayang olalpa kon Pathian min hmoi tu lalpa YMA Durtlang Branch Day voisom riat pariat na min suai thlen le tak wangin kan loma lom thu kan hril chia lalpa zanina hian hun nei tu te le lalpa kan thil ti apiang iro puinan min man sakla kan du'a lalpa YMA imi hruai na le imom puina kan don zong sunga lom thu kan hril chia kan hun local zel tura po lalpa imi hruai na te imi iom puina te kan ron dila lalpa nangma du dan anga YMA te po kan kal zel theina turin fin na te rem hriat na te min pela kan du'a mi te ta na mal som na kan ni zel theina turpon lalpa kan ril ru kan ngai tu na te lalpa nangin khoi takin min ti thiang lim sakla zanina kan hun kan man tur zong te po iro puina na min man sak turin chungchumin chandam tu kan lalpa Isu Krista mingin kan dila che amen pu h banal kima kan branch finance secretary hun ser min man saka wangin kan lome ole tuna chuan Durtlang branch YMA zai polte zai turin kan lo som do nanga anni zai pol member te hi kumina hian member omsa mai ba ka member tharmel te po kan hutura in ngai la tin Durtlang branch YMA zai pol te hian ton din huna hian music video pani siam turin ma an la me kani tuna Durtlang branch YMA zai pol i lo som u
YMA Durtlang Branch zai pol te hun chep tak karah in pu chana hun mumal po nei manglovin a hla tha tak mai minron lui theya kan lom tak meu ni an music video nei le tura po du sakna kan hlana tin kan sei photo thina le kan hrefowa kum hlui lama te tram dang tram hlui lama te po zoram lo deng chuak hial to khop te pon an lo om thina tun trum tun bets te po hi du sakna sangber kan hlan ani ole tuna chuan kan branch secretary kan ziak tulian pu pc lel nun tluanga branch report peturin lo somangu kumsang ni som ni pali YMA Durtlang Branch Day min hruai thleng tu Pathianni na lom thu kan soya kumsang zakwa som thum paruka khati hun laya mizorama YLA pani na din ani atanga tun thlenga he YMA Durtlang Branch lo kai hruai tu duom tak tak te chunga zana chibai kan bu kani YMA Durtlang Branch nuaya hian section paruk omin tunlai Mizoram Aizawl City Branch kan tia po branch lian pol tak kan lo ni ta a chung section te chu veng thlir sang zul zuin section huam chin te lo siam rem ania YMA hian khotlang huapin tlomngai na von nun zel konga ma kan la a khotlang mi puite tlomngai na manga thlamuan tu pol kan la ni zel thei hi pathian min hruaina ani kumtin hian he branch day pualin program sang kan lo mang thina inti hlimna sport item te social mangte mamo tu te ta na sumle paile thisen hlutak peya luangchhuak zom te tin mi harsa insak atanga khotlang ta na natangkai sang thok te le zirlai hlotling choi moina le mibik choi moina hunte kan lo mang to thin ani kumina branch day lomdan tur hi a hranpa a huwa han pun khom emo khoilai emo function nei angzong ni lovin tunlai ma son na internet kaltlangin program ruaman ania ti angchuan zanin he branch day lomna pual hian zirlai le mibik hlotling na changtu te choi moina le branch day puala thu cha te ngai thla in tin zai moi tak te ngai thla in hun kan mang ho don ani YMA Durtlang Branch nuaya hian member mipa sangkha jasari somnga pani meichia sangkha jaruk somni pariat kan vain santhum jathum somriat kan ommeka tichuan branch executive committee member somruk paruk omin senior advisor mi pathumin min ho ani branch campaign ti chakturin subcommittee sang sompali zet siamania nichina kanta lantak section paruk te khang kanin rail bolna khan branch a budget te nein section te hi sumle paya mani intodel vektura beise annia ti angchuan section mason na le kepen angzelin branch point ma asonin ke apen thina tin section tha ti chakturin branch point thei top chuain ruaman na sang siamin akalpui thin bok ani YMA chu mi in pe te awanga kal thei ani angin YMA member in pe tak te nu le pa khotlang tran rual na awang te in vo in thlengin YMA Durtlang Branch point mason na kong kanzo zela kumina hian khotlanga chiat na nasatak kan toka kan thlan mual man lai chu lo thei lovin son ngai rup din huna kan han dinga chutianga te po chuan khotlangin sumle pai le tha le zung thoin nasatakin ke kan penin kan in seng sova YMA point kan thlan mual mun ma ti ma son le enkol zel na konga thei top a chua zel don ani tunlai khovela YMA te kan chet vel na bungrua sang ma son nei na ken tel te kan lo ma mo zela chung teng te po chu YMA member ten mani in todel na kong zo zelin chung ang zong chu tran pui ngai te tran pui na atan te khotlang mason na atan te khotlang thamuan na zel atan te
atu langa man suwa thin ani mimang ang chanpui ngai ta chanpui tu le khotlang muan tu YMA hi lo vulzel sela YMA Durtlang branch vulzel ro se kalome pupi silal nun tluanga kan branch secretary report toifel tak miron pe ka wangin lom thu kan saye ole tuna chongan program dot lea kan kaldo nanga YMA Durtlang branch hian kumtin zirlai ti thate choi moina kan hlan thina YMA day ya HSLC te HSSLC zirlai no pang kan ti sikul no pang bi ka kha kan hlan thina kan branch day ya hian kumtin heng degree course kan ti college chin an yang chu pol som pani chunglam le professional a lohtlin na dong changte choi moina kan hlan thina ni tuna chuan zirlai lohting te degree le professional course lama hlotlin na changte ilo thlir hawang u YMA Durtlang branch chuan kumina zirlai hlotling kan branch day puala mi somni pakua zet mai choi moi tur kan nei le ta hi kan lom ema thinlung takin kan lom puya an kalzel na tura du sakna sang ber kan hlan ani lalom zuali ralte hu lalramen ralte fanuni a MA history hi distinction a pass ani ke zobiak fela pu kel biak thang fapa BTech food technology first division a zo ani lalrino mafanai rosang ura fanai fapa ni a BA public administration first division a zo ani lalrut kima pachuo Dr. PC lal sang zuala fapa ni a BSc optometry arang zo ani aunaw pa Dr. Luang lian pachuo pu Dr. PC lal sang zuala fapa bok ani a MBBS aron zo tharbok ani vanal fela pu sidal ramoy fapa BA education first division aron zo ani vanal nun feli van chong pu lalung mona fanu ani a master of social works first division zo ani lalrem tluangi pu lalro puya fanu ani a MSc nursing distinction a zo ani marina cross nun himi pu lalom puya fanu ani a BSc nursing first division aron zo ani vanal du sakimar pu h jarzo kima fanu MSc clinical psychology first division zo ani fasti laltriat pui pu arlal thakima fanu ani a MCom first class aron zo ani VL lom zuala pu VL mal soma fapa ani a BA first division zo ani ludi sai bung pui sai lo pu sai king lo sai lo fanu a Bachelor of Arts first division zo ani root sai jam pui sai lo pu sai king lo sai lo fanu ni a BTech civil engineering first class aron zo ani lalrin moi pu remchan fanu Bachelor of Vocational Interior Designing thattakin aron zo ani vanalom pui pu PLC lalom ki mo fanu ani a BA first division aron zo ani vanzai pui pu silal thazwala fanu ani a BA economics first division aron zo ani lalsar moya pu thangkhu mafa pa ani a ani po hian BA economics first division aron zo ani Kellerin liani Dr. Kellerin tuanga fanu ani a MSc agriculture plant pathology thattakin aron zo ani Simal somzuala pu si vanal thue fapa ani a Master of Technology Computing System and Infrastructure distinction aron pass ani chong than chami pu sil than zuala fanu ani a MSc Forensic Psychology distinction aron zo ani sil siam moi pu sil ring lian fanu ani a
B Farm First Division na ron zo ani pu ar vanal chuana fapa Christopher Zomun puya ani a MSc Food Technology thatakin na ron zo ani Dr. Malsom kimi pu si vanal thriata panu ani a MBBS thatakin na ron zo ani Juliana Malsom dong zelivarte pu isaklar rocha ma fanonia BSc Forensic Science distinction na aronzo ani Deborah VL mga izuali pul ramoy fapnu ani a BA Political Science First Division na aronzo ani Dr. Jiti Lalthan Moy pu PhD eng moya fanu ani a MVSC Livestock Product Technology hatakin na rin ani HL Remruati Puram Ruati na fanu ani a Master of Landscape Architecture First Class aronzo ani H. Vanal Ruati pu Larintika fanu ani a BM zo hatakin aronzo ani Khadizat mai YMA Durtlang Branch Suam Sunga kumin tila on nikum atangin yang chu le kumin in karah result nei tha te kan han choi moi thei kha lomom khop maya tin tu na zirlai la ni mek te po tang le fat turin kan han in sa non bok ani ole tu na chuan kan program da ta kan kal lenga zai thiam kan somanga kabula ding Elizabeth ni lo Elizabeth dangjok kan som do na Elizabeth lelmuan pui section D Durtlang nula zai thiam ilo somangu
nula eli chunga lom thu kan soye Elizabeth ti ming puro rowa kanin zai thiam hlei deuh hret chu ni ole nula eli kha kan lo hriat lo paltakin one in Christ member polo ni tu ania tuna hian YMA section D huam chunga me kani ole tuna chuan branch day pola thu cha soi turin kan branch YMA president puzo chuana ilo so mang u chibai vek ule ama saberin YMA Branch Durtlang din champha voi somriat pariat na mi roi thleng tu pathian ne na lom thu ka soya tin kan roi tu masa te le tun thlenga YMA member la ni zong te in pek na wang le ti ram na wanga he hun thleng thei kan ni ti kan ria a chu wangin YMA member lo ni to le tu na ni mek te chunga lom thu ka soi bokani khovel mason na thang zel wangin pharsat na YMA ten chi rangin kan lo tong ve to thina amaro chu chung ang kan har sat na te po chu member te impact na azara le thorim na azara kan lo paltlang ve to thina hetiang ang har sat na alo thlen po a rual u jok ten min fin chua min la tran pui zel awang te hian in chunga kan lom em a lom thu kan soi tak zeta tu hun local zel tura po tuna kan tran rual na hi hlau mai lovin thei top chuin tran ho zel kan tum don nia rui hlo wangin kan ram mai ni lovin kan khotlang ngei po kan boi ta hle maya he kan rui hlo kan ram le kan khotlang ti boi em tu hi kan phak tok ang zelin kan thei topin do tlangila chu chuan khonuam tak kan siam don ani tin min hual tu nam dang te hi an pung chak em maya keini thung ero chu mizo te hi kan pung mo hle in mithi reta in piang ret atlem jok sia chu wang chuan hetiang zel kan kalani chuan nakin loka min hual vel tu nam dang te hian kan ram hi min la chu sak lowang tia soi thei lova chu wang chuan tuna nula le tlangwal ni mek te po hian in thla pun konga hian tran han la ula mizo kan lo puna zoram hi kan ram tia kan lu reng theina turin tran la turin ka som bok zowa tin ma ni in to del le ei zon na konga tran la thar tur hian kan som bok zowa min an thiam chu engai ange ka thiam lo bi kang tia ril ru pau khau puwa thei top chu turin ka som chuwa engwangin nge mizo thalai ten tho tur kan nei lo laia namdang an pun zel kan ti chuan keni ain showman tur pein an te rei pe zoka chuwang chuan an tan tho sen lohna kan khusu nga ngei po kan nei hei hi thalai jok te hian than harnan mangila hetianga namdang ho ron lut hum dang thei tu tur su ke ma ni kan ni chu tianga dang thei tur chuan thei top chuin I tang tlang te ang u tin kan thalai nula le tlangwal te kan som chowa tin lekhathiam tam tak kan oma then khat chu thatak taka pas sang pui pas te kan ni amaro chu ngatinge sarkar na hian kan lu theilo em mai sarkar na interview le exam result lo chuaka Durtlang mi Durtlang nula le tlangwal kan thalai te ming alang khat em a hei hi engwange kan ti chuan
kan bei tok lo ni na langa tuna hian I tang sau te ngu tin kan trong hi nam ma min siam tu ani WhatsApp message kan khoi atang hian kan trong hi kan hlutna kan paina sa in kan mang dik lo na sa a hei hi asiam that hei tu chu keima ni kan ni nang le ke kan ni a kan trong hi abo hun chu kan namral hun ani kan che vela tlang mi nam engi mosat an trong abo wanga nam an ni na hlo to po soitur an om chewa chuwang chuan chu tiang din muna kan din lo na tur chuan thei top chuang u tin kan number hi abo lek to abo roi chu ni ber to a phone number kan soin tu pon sap number kan soi zeta chuai chuan kan number hi abo lo nan le ahum hal tlat na turin kan phone number soi te po hi mani phone number theu hi mizo tonga soi dan zong ila mizo tongin I soi thin ang u tin chiat kan to in lom thu soya hian du tok mai lovila kan lom na te mi chunga ba kan ne kan in hret na te hi thu chu ati top lovin atak nge in midang ta na luangchhuak ve turin thei topin I bei zelang u tin kan nam lam hi min ti mi zo tu pakhatani phaya te le khazira kalten college ate mo university ate mo mani nam lam theu entir tura an somin harsatna kan mi zo thalai ten an tok thina chu tiang harsatna chu ke ni hian kan ton ve lo na turin kan nam lam chinhi khattal hi chu thiam tumin izir ve ang u tiin kan som bok chewa tin a to bera chuan kan khotlang alo thiang hlima khonuam chen na tlak ani theina turin nang le ke hi kan poimoa tin lo pem tharte pon an hriat tura ka du chu Durtlang hian kan lal puem suakan min din saka tangkhan dan big te hi kan neia in omna hluya in ti dan te ron chom lut lovin kan khuaina dan kan nei ang te hi khongai taka min zom sak turin kan som bok chewa chuti ni lo chuan khotlang nuam chen na tlak kholim kan ni thei don lo ani mi te tana mal som na nizel turin ka som chewa YMA vulzel rose kan branch president puzo chuan chunga lom thu kan se ole tuna chuan kan program dot kumtina YMA Durtlang branch kan branch day ya kan lo man thin mi big choi moina hun kan nei don ani YMA Durtlang Branch hian kumtinin branch day pualin mi big choi moi nei kan lo hlan to thina faina konga mi en ton tlak te infiamna konga khotlang te ming thatu te le tlomaina konga mi en ton tlak te an lo choi moi to thina ni kumin YMA Durtlang branch day ya hian YMA Durtlang branch suan kan mi hrang phasa la hrang mek te Durtlang ti Durtlang mm2 mi pahni le infiamna khovela Durtlang min ti ming thatu mi pahni choi moina kan hlan don ani zanina hei Durtlang ta na an thatlai hun zong lo mang Dr. Ring Loi te nu pa Durtlang YMA branch in lom thu han soilet na a ming tak zetin pek kan du wanga helai hmuna zanina po
local khom kan nia kan thil pek tur kan in hlan ma hian Durtlang ta na alo tho to thin tlema zong han soitai la heng kan kong pui zau te tin kan community hall te baka kan tui khur mun rang mai baka heng kan in kalpo na kong zong hi akai hruaina hnuaia village council te nena Durtlang development committee ina an tho an zau ani Dr. Elring Loya Durtlang branch YMA tana I thorim na le in pek na te kan ngai hlua hun harsa le hun khir tak karah po khotlang ma son na tura in pek na ro pui takhi thang thar zel te po in an thei ngil kan phal lo mi ten taksa le tharau dam na an chan thei na na I thorim na le khotlang tana in ha thoro pui tak te awangin thinlung takin za na chibai kan bu ka che secretary PC lal nun tluanga president ke I kania chusun ming kan sai na Love ten Durtlang hian kum som thum le pathum kanamani Durtlang vek pe ka hian ko na po hian kum som thum pathum kan loya kan ngai to ngoi kan chut thena kadam chu zonga ka omri na ber ko khan ka loi ri na ber ele ka chung te kan khosak ri na ber zo Durtlang khua hi lo ni reng mai don nin ka sia a te wang in Durtlang hi e ngai na dom ka tia e ye te nga choi moi na min pe hi ka lom tak zita kan ngai to a ka phu na om ka helowa kan khotlang khoi tu kan vi si te le kan Durtlang khoi tu masa ho tam ber chonin hei min liam san to a ne na khang ho zar kha an kai se veng tu a an rolin ka se ve mai thin chau nin ka riak ke chu dam doi na hun puman thok kan nia hun bokan nga tok lo ti ka sia ani ho zara hian khan enge mo ho tu te han mu vel changa kanan tel ve thina te kha aping tum tu le le te kan om he aza thak jok ten ka ria hianga toy moina toy ni thenga ne ka thoi tu ma sa te an tu le fa te ni to nge nge nang ni ho hi hang ho wina hianga ro pui te umaya ri ru ngai to na pui ling tak le fin taka han ti hi ro pui ka te lom thu kan thro chewa ten enge mo lo ti ve ho tu te kai ja ven kan oma lo jet ve theina chan po le lama chuanin hei mei chia nu ber hi nung lama hianin min troi om tu nom thina kan nu po hi fa khop mai thina atianga na se ta kan troi om tu ne tiang thil hei min choi moi hi lom tak sit ane ja vai chung alom tho ka sai Ola hei zarina Dr. Sibiak Moya ina YMA nang leng lu ta branch day voi somriat le pariat na kum hi ni a in choi moi na ki mi bik choi moi na na ti mai china chu choi moi na hun hi kan mang china kum bi ka tan hian branch committee chuan Dr. Sibiak Moya hi Durtlang branch kal to te han thlir le thian tangkai dan le ein pek dan Durtlang hospital lama rongbol na poimo tak chunga khotlang le Kohhran po mi tangkai ber te zinga mi ani pi lama le khotlang ina thlir le la mo na pi se mo phai lam dora ngai po ani man hun wa de top mai ngai khopa an ting nga na ani china in ani bultan hi kan tilo thei lo wa Durtlang tum thel kan ni nga da chu tui khwa lian tak mai pathum an nei a chumi ko ma po Durtlang foi branch foi tu ten ani phai jin tur a hei Durtlang tang sa kanoma tui mamona te kin thang thar zela kun lo la kal zela te chuanin a hau tak dan tu te helam ngai tu ne foi tu te dor tu te ran cha ve to pa anin chu ngai poi mo kho mai ko lama foi tu te khalam department chang tu te lo zipia Durtlang ko chon tui ko lian tak mai thala po chung kwa mamo te ta na tun khenga la man ye oma heng te hi ei bi ki kan soyanga Dr. Sibiak Moya Durtlang branch YMA tana I thorim na le in pe na te kan ngai duwa hun har sa le hun khir tak karah po khotlang ma son na tura in pe na ro pui takhi thang thar zel te poin an thei hil kan phal lo mi ten taksa le tharau dam na an chan thei na na I thorim na le khotlang tana in na thoro pui tak te wangin thinlung takin zana chibai kan bu ka che in hian YMA president pujong chuana le secretary PC la lokrongan ingan sign boka hi kan branch day September ni riat sang ni som ni pali branch day lomna so moina kan hlan bu chen ni
Hey, inti la mom le mai in ram ti thu da gan han soi thut ve mai nga alo mong ko pa ni e we me khan matam takan la pakhat kan soi kai nga Durtlang le mutin kar kong motor kong lai hi we me gan malang ro pui ta khan ya we me gan tho ho lai khan amin kum som ni panga senior advisor kan ya kan tho ho that em wangin thil tam takan tia we me che thil thati turani midang tran pui to ni ti kha atakin namani hote inute in pa te po ti jam sin ka chan mol million santo te tunan fa te obi te in lo ne atangkai ta ka khotlang ta na in ron pele min han thir ni galom kho mai galom Durtlang mel nga tlangwal rit choi chak Mizoram ai o mai ni lo national represent India ai oa Texas USA rit in choi siak bench press in el na juk ma chon to tlangwal la limpu ya choi mena pek tur kan nei hi Durtlang branch YMA tan chuan a phur om tak avani em YMA section et tlangwal chuan om hlima hi pular rem sang le pilal nin luang ite fa patlum ni in tuna hian konzola an cheng me ka kumin me ni somni pakata tanga jun ni khat chunga World Open Sub-Junior, Junior and Master Bench Press Championship USA Texas Khopui Austin and Ezo Taka India Champion ni chungin azuk fe chuaka 83 kgs category junior azuk talin apum puya pakuana azuni phak hial ani richoi lama thang chua hlima hian nikum sang ni somni pathum khan National Bench Press Championship Bangalore aneya Mizoram tan champion gold medal aron or hoa overall richoi thabi thlanna best lifter thlanna panina ani bok state le national level a record chuna mulo nei nual to a Mizoram Inter-District Powerlifting Championship sangni somni pania gold line Mizoram Open Powerlifting Championship sangni somni pathuma silver a orle bok Mizoram Inter-District Powerlifting Championship sangni somni pathuma silver medalist ni in National Classic Bench Press Championship sangni somni pathuma gold a ora best lifter second runner apa thlan ani zui le bok ani hriatthiamna ko ngatlangwal chuan om en ton tlak le hriat reng tlak hi Durtlang branch YMA chuan chuang tak zeta akal le zel tura po hlotlin na ro pui changzel se du sak tak zet ani Next lifter out is Lal Limpia, India, looking for 155. It's not a name I've seen before yet, and he indeed has not. I certainly haven't seen him at World Bench before. Oh, that was a tough opener. He gets it on the board. There's not a lot of room to move in that though. Might just have to take Mizoram mai ni lo India le international level a badminton thang chu mek Durtlang rol tharu nau chunum em pani pu si lung mon puile PKL mal somi YMA section D Durtlang mol venga mi te fa sil ram sang le sil ram jawa te unau Durtlang branch YMA day puala mi bi chong mena dong thei kan nei hi YMA Durtlang branch executive committee chuan lo mati na chuang tak zet ani state level national level le international level an unawin medal an work chu to le Mizoram ayo an fe chu to na te hi akim chang taka tarlan vaccine ani don lova tuntum mi big joy moina huna hian atlang pui chau kan tar lang don ani amasai na upajok sil ramzawa lotin chunom tak tak te hi atlang pui lo thlir ma sa te ang kumsang ni panga April ni lia piang sil ramzawa hi Institute of Technology and Management University Raipur Chhattisgarh in Andin ITM Badminton Academia May sang ni somni pakata tronga October sang ni somni pathum thleng khan badminton zirin a oma nikum khan a lo chuak ani ramzaw hian local level le tul chung le association sang tournament a medal thanem tak alo dong to a Mizoram Badminton Association in official tournament a both sai state level in elnalian thama po lotlin na a chang nem to hle a kumsang ni pakat khan 19 inter district championship aizol aneya under 19 boys team a silver ala a kumsang ni somni pani atanga sang ni somni patum chung khan Mizoram Badminton Association noya in elnalian official championship a
boys singles le senior level a tumruk zet champion gold medal adong to a doubles le mixed doubles a po silver pasari zet alo orto bok ani tin Mizoram pon lama po he Durtlang rol thar hian Sangni somni Pathum Northeast Zone Interstate Badminton Championship Itanagar Arunachal Pradesh ate alo khel to a hemitrum hian under 19 doubles a le under 19 boys doubles a gold la in mixed double a gold men's team a bronze a lo chu pui bok ani tin Mizoram ayo in tumruk zet heng All India Junior Ranking Badminton Tournament Guwahati Interstate Interzonal le Senior National Badminton Championship Guwahati ate Northeast Zone Interstate Badminton Championship NSRCC Indoor Stadium Agartala Tripura ate All India Junior Ranking Badminton Tournament HLCT Haryana ate Junior National Badminton Championship Biju Patnaik Indoor Stadium KIIT University Bhubaneswar Odisha ate Interstate Interzonal and Junior National Badminton Championship Karnataka Bangalore ate Mizoram tan lau fe chuak to ani hetiang tlangwal chuan record nei thatak choi moi tur kan nei hi kan chuang le ani Mizo badminton player role thar zinga thangduang berle mabak eng berni mek ramsang hi Tata Trust neida Mizoram State Sports Council le MBA te thohuna Kaltlanga badminton jin kongzo tan ani a Sipulela Gopichan Academy Hyderabad May sangni somni pakata September sangni somni Pathum thleng badminton zirin awma heminu hian Assam Sarkar le Badminton Association of India tangkopin din National Center of Excellence Guwahati October sangni somni Pathum khan lein tun thleng hian he center hian ala ani Silram sang heni somni panga March sangni pasaria pianga kumno pangte ni chungin Mizoram state level India le intorto in silver po Pathum zet alo dong to a doubles a po gold le silver alo vochuak nual to ani Mizoram state ayo in tumli a fe chuak to a All India Sub Junior Ranking Badminton Tournament Jaipur Rajasthan ate State Interzonal and Senior National Badminton Championship sangni somni Pathuma Rampukhan Indoor Stadium Guwahati All India Sub Junior National Ranking Badminton Tournament Juala Gutta Academy of Excellence Hyderabad Telangana ate tin Sub Junior National Badminton Championship KIIT University Bhubaneswar Odisha ate alo fe chuak to ani kar ni iliam ta mei thlakal ta okas ni somni pasari tonga tun September ni khachunga Pune a bosai Yonex Sunrise India Junior International Grand Prix sangni somni palia khan he Durtlang rol thar silram sang hian category pani mixed doubles ale under 19 men's doubles bronze medal dongin Mizo badminton player zinga international level badminton tournament nga medal lo chuk ma super record ro pui he Durtlang rol thar hian arun siama Branch YMA pola hetiang lo tlin sang lo chuk thei choi moi tur kan nei hi alom tak zeta mi big choi moi na don hi apua lo tlin le choi moi na ro pui jok dang thei din huna ding chho mek ram sang hi Durtlang le Mizoram tan mei ni lo he India ram badminton thang duak meng khian beise ni sang taknen thlir mek ani kan hun top lam kan lo thleng don to anga tuna chuan lom thu soina min nei sak turin kan branch vice president pukel biak thanga hilo so mang u kum sanga zako somthum le paruk September ni riat Mizorama YLA tuna YMA ding ma saber.2 apani na ni turin Durtlang lalten Durtlang an lo dina chumi kal zela chuan Durtlang branch YMA day hi branch day tiin kumeng mo chana tangkhan man chau lo ni to in tun kuma po hian hei Pathianni alo ni avangin kan roi tu ten YouTube lam Kaltlangin ruam manna thatak mai nan siama chuda chuan kan media and publicity subcommittee ten thei to banan chu boka hun changthung tak mai hetiang hian remchan thatak mai kanan mang thei hi alo mom khop mai subcommittee tele branch sangai tu committee ta chunga lom thu kanan soima sa a chumi tang chon hei mun mate man ruate thileng kim ngai lo ni wangin kan YMA Durtlang branch area section F Luangchhuak Studio kan neih
chu he nei tu patlang wal kelal fak moya po ahun ma te a khol man to tak te min man tira chumi wang chuan hetiang hun hi fel fai thathakin kanan mang the ni chunga kan lom tak zeta ti chuan chan vo nei tur ta na kanan ruat te thathakin kha kan ngai thak ta kan khan hun an ron mang thei hloma alo mom khop maya hun ser mang tu puai chwanal ki ma kan branch finance secretary tele kha kan hun ne takaminan kai shoi tu host te kanan tiaminan kai shoi tu bera pu vanal ruata kholsing le nula elizabeth lal rem ruati ten ne so takin hun zom taksi in hun minan man pui theya ting zai pol moi tak mai kanan ngai tha kan ria tangin kum sang ka zakwa som kwale paruk vela tang khan zai pol hit chat lak lovin Durtlang branchian kum tin zai pol din YMA committee na dina nei khap ala ni zelin tun thlengin kha zanin apon zai moi tak mai le la thatak mai hun chep tak kara elai muna anan nei theya lomom khop maya mal zai thiam tak te kan nei thina hetiang hun kan de ya te YMA de ya te branch de ya te zai thina tun huna po khan nula elizabeth lalmuan pui YMA la thatak mai moi tak mai mina ngai thak tir theya ngai thak reng te po cha koma aron buat saina kan lom tak zetani ti chuan hei kan branch te ya te YMA de ya te mi big choi moina te hi kan nei thina a hun lai zel a kanan ngai tu te kan hun kal to a tanga YMA kal phunga tanga kal dana tanga tholok de nia kanan hriat te kanan chuan de ulek te poni ome choi moina kan nei kum tin thina tun hun bi ka po khan kan mu le kan hriat angin mi ro pui tak te china kan en tong khan kan kho chunga min la dam puya iti teang ni podam reng se kan duwa chu tiang tu chuan YMA ta na mi tangkai tak mai mi choi moi tur kan nei te in fiam na lama te chu tiang chuan kan nei le te kha lo mom khop maya ka zirlai lo tling te kan muwa mi som thum don lai mai zirlai tun kum ni kum branch day atanga tun branch day inkar kum khat chung lek pon degree course kanan ti big ringot po mi som thum chuang kanan nei te kha Durtlang tan chuang kan van nei thlo tani lo mom tak meu kan chuanga an nia wang po khan Durtlang ni anuama thang thar zel te po khating dong thei tur khan tran la turin kanin som bok ani ti chuan hei kan program te YouTube channel te branch in siam now ban tiin chuta chuan hei miang moza tinin lo thlir ani ti kan hria lom om khop maya kan hlotling te kan program te amuna kal khom the mun khata kal khom thei lo maila mani in luma tang ten mani om huna in lo thira kan lom tak zeta hei hi khotlang le veng chung le branch chet vel na hi la ron ti lan fo le ron tar lan thin an ni zel dona hetianga pon mi puiten mi lo hlut sak zel turin kan hanin sombok ani ti chuan heng song kan ro man na a hlotlin theina tur chuan kan tong tai na te pathian he na kan lana ani min chan saka chu vain pathian he na a ro puina le choi moina kan hlan le ta ama chunga lom thu kan soi tak zet ani pukelel biak thanga branch vice president chunga lom thu kan soye zanina YMA Durtlang branch day voi samriat pariat na YouTube lama lo thlir tu zong chunga lom thu kan saya tikhan kan du tok mayanga dam ting kan omanga kum lama te po branch day te ai hi mamzok ai nuam zok kan lamang le theu tura hingai angu in zawine mang thau le